Apari kuperekedza mwenjana pane shamari. Hai shamari ungafuna ukamba la mani ngiyabuyela ndoda. Nothi ukuthi uyapomba ukucharge uzondeleni kathesi. So kathesi uzindele. Asambe phela slick. Mina ngenza ngani ngisempini mina ndiri mu relationship ka. Zinozondibowa manje. Akuthi ngindiri kuhondo manje bana. Kuhondo ethi sawena ngitshela ukuthi from isikhathi ofika khona ubona ngithi kana nami linjani. So ikhanda lamali wanthile ngisi. Andokarukela maphansi. Angijayeli kabo ngafuna ngiphuluzela. Chiko. So ni size yakhe ihlele ukuthi ukhiphe $20 slick. Uthi mfaki ifrontal. Yawazi uprimo uyahlupa. Last week ubengihluphile kuthiwa yini i-smart for you. Mina. So ufuna ngiyafeba. Ngifuna i-smart for you $25. It's simple slick. All I want from you $20. Ngiyafaka ifrontal NRZ. Second floor. So wena sudinga amasho. Ngidingile. So wena mina imali ngihambe ko Joy Weeks. So yiko kuzondelelo kulo. Adingiswa ngaba mfriend wangu. NRZ second floor Joy Weeks. Sami. Yawazi ukuthi relationship so ngani ngisempini yazi mina ngiyacela ukuthi ngiyakutshela ngiyacela ngikutshiye mina ngiyakutshela unjani kanti sengani ngisempini ngifuna lokho mina ngibhenki mina baba Joy Weeks Shimbomiswa sudinga amashupa achipileyo because uyabafuna ukungidla imali kuphela 50-50 let's imali badala kiba baby angiyindawo mina kiba karesi wena Shamare kugadzira musoro ntorwa kumba ngatizo